Yes, hi everyone. We're here at SM Uptown. And there, dyan kami sasayaw later. We will present our presentation. Wish Us Luck. Hi, Crescent. Hi. Malay-malay mga pala. Ikaw si? Rachel, Jawika, Bara, Chap, JB. Yes. With my twin brother. Where's the real me? Pili na kayo. Choose one. Hi everyone. Hi. Yes, today is Sunday and it is the competition day and my face is still raw. Still no makeup. Getting nervous nights because the competition is nag-start na siya and feel so kabado right now. So that's why I'm vlogging. Yeah, I will practice na lang para hindi ako kabahan later. Wala pa yung nag-perform. Hali, ma-practice na daw sa kay batch 3 na. We will practice na. Come here na. So hot. Yes. Ito po yung nag-provide ng makeup ko earlier. Thanks to Carm. Sorry.
I will vlog na lang while dancing. Is it okay? Ay, pero baka mamaynusan. Mamaynusan, tingali, no? Kung mag-vlog ko, kamulong sayaw. Shake. Yes, kaya po naman tag K-pop songs karon. We will play X Battalion. XB. Kalimutan mo na yan, sige lang, huwag kang magpakaibang. Dapat ang itawan lang, na problema sa babae dapat tininda. Hayaan mo salamat ako sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat ka nagloloko. Pagkatapos ka pa kinabang bigla lalayo. Ikaw kaya huwag nang uulit pa. Kaya huwag nang uulit pa. Batch 1, batch 2, batch 3, batch 4. Batch 5 na rami. But okay, next batch, we're next batch. Ay, we're part of that. Ay, nagpanggaw. Yeah, so wait muna here because we're group number 3 and for the batch 5, oh my god. Unsa pa ko oras diri sa SM? Alas 8 pa ko sa buntag. Alas 5 madami mag-perform. Ako na Orient. Diba? Alas 8. Grabe. Pila ka oras ko nagulata. 5 na. Grabe yun. Oh my god. Ay! Yabang. Oh my god. Kumusta kayo? Yes, mga first timer. First timer tatanan? I know, not all. Hi everyone. At Ororama, having our dinner. Thanks, Carm, for the sponsor of Goya. Yes, kay champion man. So, bread lang sa ata. Guys, champion at Crescent. Yay! Crescent. Laban lang. Crescent. Yes, and sad to say, nawala akong sanina. Kinsa yung nagkuha? Pakiuli. Comment down below. Ay, mag-comment ka ang nagkuha. Kain tayo, gabi. Ang pano, pang laparo kayo. Dako kayo siya. Diba dako siya, everyone? Pawit sa gigit ko. Pawit sa pupajot lang. GB ha, okay, raan na lang. Joking, Arky daw siya. Isa po ba ispila ka sa Aurora mo? Pwede ispila. Uy, ate Cham. Diet shot. Tawa. Ah! Magatukan kayo ba? Hala, uy! Grabe! Lasap na lasap kay ma'am. Ako na ha. Hi everyone, just got boarding house and I just... Ano sa'y tawag sang sa boarding house? I-home na lang. Just got home. I just got home. Tapos ganina ako dari. It's 11:30 na pala and I will just end my vlog. I forgot to end eh. Diba? I'm very fresh.